ne yankuye no mu wonim sa ka ne fom yensa pepepe na agyenkwamre mudua a wokosen so yebo na senduam na nam so wode ne mogya ye mpatade de ma da sabe pepa ye bone no na aduru wa bia na aduru sa abra na mekai kan tete kwada so methodist Christ little band for obo se me nananom no motonyom munyi muzika mo fama agyenkwa mam agyenkwa ye ntondo munyi muzika mo fama agyenkwa mam na se ye na montisa ye ba na so kai da no nyuza ni etu aje so munyi muzika mo fama agyenkwa mam agyenkwa ye ntondo munyi muzika mo fama agyenkwa mam agyenkwa ye ntondo munyi muzika mo fama agyenkwa mam na sa pray na ya no wo mo ye no agbo se Yesu mremudua no na wo bia no se Yesu ne de ato ne kon ho ne de ne nam ne abrim ne kakra ena no ba ko bi obi ne kwada so ye brim akwa na wasiminya bi ho na na monyu se nipa ya aboa afi watu mremudua na to ato ne ye wi se Yesu drem ne ka ba na eduru sa mre ya na nsore ahodo drama nom ne ade ne ekoso pa ye nuanu Kumawoodfo enso de bi hyehye so bo mo ba ye ne nkran kropon mu akyese ras ne nefumia ene Mmebusem Salinko afrane mo wo mo nyina di mu tintiman so mo ba ye Ghana de ekwan ye fo so Yesu wo de ne kra be ye mpatade aso de ko wi ase ada ne ntokwa tire bra Facebook ni YouTube ayo wo 5 no de ato no ada ya se Salinko wo akobo Yesu Mmebusem sotro na Yesu je sotro no ase sotro wenkwa de bebo bi eno ano so chance afi Yesu a wo se obi bo ha dare ha fama no Yesu na afi de wa mo atwede pere e wa da ne bukom boxing arena emu nsem koye bebrebe na de yenko tie de ko so ankasa Yesu drama ada ne ntokwa na afi ye bedi nkomo wanka wo hwe na nim toli meboa wanka tuati wanka hey Mo fanu ko. Oh, mo fanu ko. Yes. Wanka. Wo hwe na nim toli meboa wanka enti dia kwaso no ekuya Yesu no ada ne jakcha no wapa na tade agu on santuma kokko na ya wode senikum no wapa agu na aka fita na jarabia no se movie sotoro no dia bone ketwa bi se na we konimu se na atwema mi se obebo no Salinko mi se obebo no kese wo bo no tim se ka ne ni dodom man kaka ba kakra ho na dia nkwa homa no so daleta a wona na hwema adwumadie ne ba so ye Frank Fifi Gabin ye ne ntwetwe nkomo alo dia di so ba. Yes, sir, boss. I want him home. When I'm here, I'm in the name Bible. Yeah, the Radiasena, Sinia Mubayi, ye, a man for so. Nina Cassin, who been theatre, yes, to die, and any other one had a letter, yes, woman, yes, sanity. Oh, my patron, and just, I think some Macrano, and I some no see, I was shocked. In fact, Mayabasapa, now we know stage, and she said, or Senedia, sometimes will be a mistake, which in Casa cat. Now, what can you say, man? Casa, you say, make us say, and a stage there will be a mistake, especially where TV stations as I funnel a life, bed and so director will become Casa Muna, man, Casa Munya say, oh, I question the boy, some black side Nigeria boy. Na coach a park and so inside that question me say make boy born a buffer who be a touchline sana stage work at your so by if I were mukakra sinina oda letri na die yankasa na nke wo se koso wa ha anko so ko fan to kwaba o say Salinko no ono acte say Jew for mpanyifo na omokoche Yesu no ana Mmebusem so act like Yesu so intino Salinko no rule ne say obema asojafo akwakoche Mmebusem na wa order say omomo Mmebusem as professional as we are no ye form ya homa ayefure de form na ye enfase kai enfia ya de form na ye enfia no into what asojafo de bono kra enka no what I say into no instead of the order ma asojafo na bono no
asoja affordable no ono so de na physical strength eko kan ana ono so koto physical blow ntino physical blow no de ebeka no owo nese tobo yankwan kakrakra nese de yehwe no ha no mafo mbra Facebook mra mehwa de so tro na mebusem gye ye na nka ho dabi ena so tro no so amoba ko odika di mu first one ena owie no se di mu second one ka ho ana wo se empanyifo kra bu ebebi se eso tremie no emani han nti ma ate so to first one mebusem endure kakra but second one no na fe de na enibre yaba but obi so kind of the funny thing be say yesu wona wo say obi ebo asuma dare ba akoma na omum na ko obi ebo asuma ka dare ba akoma na no mebusem so obi say ka mebusem so ye professional enough say the concept of Jesus say obi bo asuma dare ba akoma the concept na ba akoma man na fe de and I could talk about it's all a part of the plan. But I think Chris Rock ne was Smith the AB or Bono anu agina ho ba wo so wo diet movie ne mo amo ye munim say entokwa wo say nipa mienu ntem dada ye ka Salinko and Mmebusem a say wonim omo history eti baby amodi omukwo hye ye no nanti ase ye adwuma se obi anim se ye sini ne ye twa eti ye kone saa anase na abufuo wom na mo pɛ wo mo mienu oh there be on say asem na kasa no kwa na si yache some years back and as professional actors no me I feel say ye cast woni obi a ewo no and also wo chere wo acting skills say minimum acting but nya ho na o de or personal interest babylon and because Mmebusem ne Salinko will be from play and movie ne fi so mo no and effective for a rant my young castle biana so as a professional director no me kasa kwa me ofo bi ni mo beef e bi kwa eja ko mu nyina am for say me no mo bi but me nya movie na me fi say eja ko na betima ya me cast no even just passion night kwa no eja ko no me cast no. But we've been to one Tinyama. And now I was expecting, say, I'm going to act as professionals. And I at least expected, say, because no matter say, as some control almost easy. And so at least I expected, say, they will go that far. Opening. Enti mu betu omuka movie no say we dey ja ese ya no betu omienu ka. Oh, say, when you be sign a contractor. Oh, sometimes kano oba be ya adwuma na ye di kan etua o kakwa ansa na bia oba be ya adwuma no e bi onso awo be je half ansa na wa ya adwuma ti for you know kwa na bia na ye di kan etua omuka nti omo na abe mess things up ka ye obi bia o senka producers of the show no I think media experts and then me no o senka me ye kwa no we see omo court but Mmebusem a lawyer matese o say ono mom see o me think media experts for no court which and simply Frank what dey fancy I am fan wada on na afi ye hwedi be se be sa ba nchen ne ane wa twetwe nkomo Frank fifi gaben no so ba dia lo dia wono ne da letter eja wo ko fa mbrante kwa mienu bebo mu sankaje o mbra me dia agro afi koduru ba bia agro ne ntokwa nie wo bia bontokwa na se de Salinko wosi tu ne che ene se de osi kwa na che anko ro na ta do tum se wa mi akwa na pa think media expert wo mo na dwumadie no mo de hyehyɛ so ekofa asɛm yi we nyina ba ye Raymond Kumsi ene panyin oda wa no Raymond Hello Raymond. Yes sir. Anwade ho. Oh nyame Adom ahonde ho nyame kitaye. Ya da urade ase watre say ya say Mmebusem lawyers wo mu bezi mo. Oh I think say your program ni we no. First of all me den cha kase ma wetie fo nyina na mebo mababa so wo you me dey kase amode na adwuma pa moye de chene say program no bibia ko kama director me di adwuma ne share nensa Mr Frank Fifi Gabin ono so bo ne ho modin ye toto ne kama na jumedi ni course na I think say you do the drama side no and they do baby a yesu also ko no ne hu say
the way a director etoto ne niema hyehyɛ ne instructions or the ma characters ne so mundi so no ɛkyia kakra ba sɛ wo fie na wo hwɛ TV ana sɛ wo auditorium hɔ na wo hwɛ dia nyame anim no kure ni you feel say it was part of the whole act na ɛkyire no ana me say yes lawyer eba ho Mmebusem lawyer eba ho wanka say obesu let me set the record straight or can say ne akoso no first of all obisa Gabin director of the drama say script or the year jumedi ni sa net here ana director ni kyerem say entisa wa ma obia instruction say sebe onkobo sotro ana so onko bonimia nemum echiai ana so ke say sa net here dia ene ono be percent director no ene yen think media expert for the passion night by no yembra bonchin na yemma statement ebe kire say ne esi Salinko and Mmebusem intemu no yenim ho hwe Raymond ya nya meba say ya nya sa statement na ene bia ebema obetu anamon foforo ba wanka say okosuye na sa statement maye afena obi beka ejuma ne doso sebe yesum Ghana nti Friday no yewie na ejuma foforo ho a yes I say yakoto aso afena nyame ache ye nkwa yesi na otwe foforo nti sede tie bia no me ne director no bekasa na me ne Mmebusem ne lawyer no so akasa eni Salinko ni ahwese de huhia no se enuanu mienu no anyokofa Adom ntemu no yebesan akomabom na Raymond enkabom ne de huhia pa ne enya ne ntre se ansa wa mo ba begina simpie so aba be last kwata show na nkasa mo manfo ahwebie no mo ye rehearsal no entokwa bi koso wa akire wo mekɔ wi ase Salinko wo twen bet ansa na we ba be ba so sa na tie entokwa bi ensi sebe kafache entokwa Salinko oyobi a obuno Mmebusem apart from say owo in the character Jesus no naturally no or a very respectful guy or a very calm guy and to see and some mobile rehearsal. Let me make that correction. In the process of rehearsal no me call Joko Hotel I watch motor I want na omoda nti me call no na rehearsal no koso director Gabin eti omonima otro mo de omonye na edu ba bia yachi Yesu yede nam lolu kwan mu Jerusalem kwan so yekobo na sendem ye nyina enim se ohwe Yesu story na embabom nsutrobom intesuo sana Bible kire nti edu ba bi no na props available no I think say Salinko creatively decided say obey ne belt na we treaty Yesu to say the Bible no but they do baby ne say prob na use na or they bu Jesus as belt no and there entwe ye because it is a ho no hu ne belt kakra o say Yesu de eche no yabo no ana na o ye rehearsal inti na o say otumi eye ade a ene ne wo Bible no ebedi inse na director no so ahwe na age ne modern ba obo no atum kosi say bia director hu say we dey too much na wabem no abe corrected and it's exactly what the director did. Yo Ray ya na wasene yemfa wusia ye besa abanchem repem na afie no abetwetwe nkomo Raymond Kumsim no no and I think media expert where penyimpa wodano wo mo na jankomo beje Ghana de hye ni afi de apagya se wu makwaje nsemo amna kofa yina banana akua encha yo wo 5 what the video no beto ebra no me rehearsal na Salinko twen bet
na odigwa no Mmebusem no yezo ogwa Mmebusem no so fa no ho adwen se akwa wi ye kogina stage no so no sai bi odi abi ni bewie gweje nti embra so tro ni so ya no so boa mesoma fa me ho adwen ne nam so tie kofa ntokwa de ba nti kwa na ese emu nsem no abushia ya toasio testia ngasakase bo bibia bi wom ene Easter no aye die no afi se corona wa ma ya hwene ye himu kakra abushia ye bedi Easter no